telat yo. Sebelah kaku ke kantor pan. Mantap. Waduh, buru-buru saya. Nantinya saya dipecut sama orang-orang itu, orang-orang besar. Waduh. Lah nek moe awak layo lah mumpung keur make kolor tadi tuh neangan angin. Aduh, what happened no? Oh my god, teh keboja yo mah kudu neangan cayo mah lah ruwet coba ka ditulat tuh lah geus mah bau di hideung. Persawahannya, waduh. Persawahannya nya, waduh. Kudu dibabad yo kumaha ge yo. Bala yang bala. Sawahan mana ya? Ke asalnya belah. Oh, itu tuh sawahan. Dong paling lah. Sugan geus aya nu ieu. Aduh, bala ieu. Wah, eta pan tadi mah yo pager di dio. Nasib orang Malang. Jam mendekat mata yo. Coba dipakai doang na. Nang beli di iyo yo Inggris. Keren doang lah. Bobel lah. Mang, keur naon? Sok isuk geus macul, kotok gecan ka kore. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Kesemamang dong mata. Serius kesambat khodam kungkang kamu. Parah sama
Sumpah parah, parah. Makhluk na niyo. Makhluk astronaut. Jauh dang na iyo. Lagag. Mana ya lagag. Jauh iyo. Tilok mati yo. Laga boyok beneran yo. Waduh. Tilok digerakan kiyo yo. Beneran dong. Mau. Mau terlantung. Segar. Jogging mayo dasar mendekat kacamata di. Pelem. Wih, si Agan kenaun itunya. Coba rada digawean. Digawean ku aing da. Mumpung keritu aing digawean ku maneh. Digawean ku aing mah. Colok jubur radet ojos sugan gua tihan jakal jeung lah. Wih, buat amat yo, kayak rada dicoplokan lah kacamata yo. Wih, kantongan. Saya jalan mana? Wih, bangsil. Wih, macam-macam wih ya. Hampura ya magan, kurang lagan doang ya mas, bela lagan doang ya mah. Nah, hampura, sekali dia hampura orang magan. Pembelono. Dilingan jak kowe makagolok kanyo. Kajo. Ampun. Waduh. Kacamata aing eta masih kodam. Goblok eta mun bawa bae. Woi, goblok kacamata aing. Aduh, aing